Tuloy, digiti damdam magtampok iti programa tayo IFM News. Mapantayon ka dati, seryoso nga ba nag-apog-aputa dati speak up I'm here. Dakil nga tulong nga in-establishar dito ni former governor, now vice governor, Matthew Marcos Manotok. Nag-step down lang the position na. But still, yung speak up I'm here, adot natutulungan na, adot na i-hold. Iti kalikagom na, gandat na pakamatay. It's a sensitive case apo, gaputa, rumrumwar, dito Ilocos Norte, medyo alarming, lalaki. Pakamatay. Yamitin, mga idol. Tinutukan dito health facts tayo. Tinutukan dito ni Idol Dennis Gabriel Alipio because this is again, as I've said, alarming. IFM News. IFM News. IFM News. Health facts. Idol Dennis, come in. Malagimitan ti pulisya gabutang mag-ado ti bilang dagitay biktima iti at pampakamatay iti probinsya ti Ilocos Norte. Ito ti buwan ti October laing upat tinirecord iti pulisya na ti ako dyan iti lawas ta kasi hindi report ay Bernard iti pintar babayan ti panangketpel iti buda bagiti may sangalakay madan iti sakit nga kanser nga saan na madairan iti recognize na. Iti laing kalman, sa bali man ang kaso pa ng pakamatay. Iti susuna isunukan ti may kapat, dito na bulan iti Oktobre. Iti biktima, agtaon ito pa pulog at talo, magindagbat lang tinda kamat nga ili. Naman nga ti biktima, kit inusar na ti 1 meter nylon rope, nga ng LL dato'y tinggad na sa ni-invitin iti pagbagina. Namuan nga ti biktima at daan iti depression, gapo pa lang iti problema iti pamilya, nga saan na nga magkairan. Second, ganito'y inati biktima ay doon na banal kaya talaga dato'y anak na kaya problemado sa gapon lang patyanda na awan for play iti reto'y ina panagapakamatay kasi investigation met iti 20 iti nadakamatang lugar iti panakaitaray iti hospital ti biktima kaya deklar dato'y nga pinmusay babaeng kin Dr. Warren C. Godfrey Magpali gat natapin mo sa kapo palang kadato'y panagpakamatay na kapo ti asphyxia, secondary to strangulation. Malisingitan iti RHU, iti sultuna kapo ta ubing pay dato'y nagpakamatay piman ket sa nadaran ti bukod na nga problema. Again and again, idol ba na kang karang iti bagbagay iti panag-report na dito problema masapo nga iti i-share. Sabi ka kita Mike kan solusyon kada kita right person mapangikaibilan pangikamangan itanyam na klase ti programa. Iti programa ti PGIN. Dakal nga tulong. Tuwan, dakal nga tulong ay gobyerno. Ito naman namasang salsuluan iti problema talagang actually adati napintas nga napintas nga story hanga napintas gaputa pakamatay nga adati story nga interesting nga DJ panagpakamatay na DJ sipod nga naglukat dito speak up I'm here DJ dihan nakakabailan DJ subject loads iti ano gilan ininta eskwela da malagip mo diya Idol Dance na i-record diya adakas diya na nga nalapda diya panagpamatay na pakamatay lang gapo lang ka dito subject loads iti eskwela o imagine deta yung marot Idol ba na result gapo na nga dito parents at takit masabong nga amon tayo iti activities na nat no agapag eskwela o kung iti notebook da tabi ka sagit monitor iti abobra iti may siyang estudyante. How knows baka iti problema na panakabuli kuno sa angket marigatan di expectation ti naganakin kuha na ket hanamamit iso nga maburiburan iti panunod ti may sa nga kuno saan luan niya di gusto ti masubing ket palugudan masabon lang iti guidance ang obra na idubarna dito unget ungtam katahuan na kasi estudyante tan so nga nadlako ba dati hindi nga hamong utang di estudyante at nga rebelde so ungtam mabainan tirik na so nga kasaliran na siya at gusto malalawagan di jaya panunot na Idol Bernard. Yung Muslim at karete cases iti suicide iti Ilocos Norte iti at saan iti problema doon saan iti problema iti sakit na saan na mag-airan Idol Bernard especially dagi tayo natataengan so nga ito ket takila challenge sa iti provincial government of Ilocos Norte no kasano na i-address dati
problema gabuto mag-ado ti kaso panagpakamatay iti bukod tayo a probinsya ti Ilocos. Tama pelang manipod iti INPTO Idol Dennis Galipio sa Aramen.